Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïakhun University, Meghalaya. Palat sanpo hajar ngut kinong ilek kai football kena kentai bat shenrang na kelenggiri ke partai gilaya tu ka Ibercup 2026 kabalong ha Europe ki doba America bat ru ha Asia. Kabamenta kadai ha Portugal Estoril kash jengai na Lisbon kumjuk ha Spain bat ha USA. Hagani ka tournament kabamenta ki don South Patali ki kenhon Ïakhun na Leit santali giri. Ryntih FC na jela Meghalaya ru kala yok rung syagani ke Ibercup bat kami khmat na benta gari India. Da ke jing kermen scam bakin wanra nam ya gari bat ke jela hiru kumjo. Kini gilong ki rang yelek kai ki bakentop yo Rohit Masenting bat u Alex Karengi kum kinong abgol. Wanshan lang shadap u Jazel Johnson R Lindem Ronald Vicky Star Walang Zamil Nongbet kersoy lang seimle penhiam biang khongji bamela ai dok trong. Bagan size im Elvin Joe Karsano, Damut Kerpang Karbengar, Damio Ambrose Rani, Meshem Shwa Kargongor, Eliezer Alvan Mani, Dasan Bahas im, Richard Nongdhar, Bat Lambor Manik Kardosao. Importance to you. Kamera ninyo what kind of sacrifice they have done in their life. Kata kami what great ba Cristiano Ronaldo nado kang red trade itulah nanta you belong a football star ako guys kena kata kau nampakkan tentu lebih penting ini red legacy tidak kan God yang kena opportunity. This might be a life-changing opportunity for you. But munta hoy isel to ya kasorkar ng kuchuko kamday kabasuk ay nila kundi everything at one go. Even mentaro nam artatin balay pa inongyalam jom Ryntih football club. Inot pansin niya kani Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka bered, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant bat ki wei, ni pishat roti shat kiek bat ki wei, na ka benta ka koi ka kya jonggi pat ba nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jing shania naki, pidan kam bandon de ka license ka papaka, ka bala itu da ka an, kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril, link ba ka section lai puwei iwei. Kamday ka ba bapinyo ka license, pila ba na-apply ka online, link ba ka website, foscas.fssai.gov.in, da ka ba pihap pan-upload ru, ikikot kisla badan kam, kat kum kajajing kam, jong pi. Pila ru banyak kendo, iki designated officers lani food safety officers, kibadan ha ka office terekam, jong u lani ka district medical and health officer, habaro ki district, kibadan ha Meghalaya, Leit no, tang ha is kasihers, pila ban Leit bed, siya ka office terekam jongki, ka Commissionerate of Food Safety, kibadan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya, kinong bam nong di, lawan ra siya pi, daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.